Krajem juna ste posjetili susjednu Srbiju i tom prilikom ste se susreli sa najvišim zvaničnicima države Srbije od predsjednika Vučića i ostalih. Prilikom zajedničke pres konferencije sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, upravo je on istakao da mu se čini da ste neka velika politička pitanja koja su nas nekad razdvajala uspjeli na konkretan način da razriješite. Mislim da je jako važno da nas sve ovdje, nas i crnogorsku javnost upoznate koja ste to politička pitanja uspjeli da razriješite sa predsjednikom Vučićem. Mene zanima, uvaženi premijer Abazoviću, tokom te vaše istorijske posjete Srbiji, da li ste znali da prema popisu stanovništva u Srbiji iz 1981. u Srbiji živjelo 147.046 građana koji su se izjašnjavali u Srbiji kao nacionalno Crnogorci? Da li znate da je 10 godina kasnije, 1991. kao nacionalni Crnogorci u Srbiji kasnije se izjasnilo 118.000? Zatim 2002. se kao nacionalni Crnogorci izjasnilo 60.000, dok se 2011. godine u Srbiji kao nacionalni Crnogorci izjasnilo malo više od 38.000 građana. Broj Crnogoraca u Srbiji opao je za više 100.000. Uslijed nasilne asimilacije. Da li ste možda sa tim se pozabavili u razgovoru sa predsjednikom Vučićem? Da li ste posjetili neko od udruženja Crnogoraca koji žive u Srbiji? Obzirom da ste imali vrijeme da posjetite Beogradsku patrijaršiju, Beograd na vodi i još neke druge interesantna mjesta. Da li ste sa bilo kojim udruženjem Crnogoraca u Srbiji razgovarali? Da li znate da crnogorska nacionalna manjina ima problem u opštini Vrbas oko upotrebe službenog jezika kojim je zagarantovano Ustavom? Da se tamo 2011. godine 17,5% građana te opštine izjasnilo se kao Crnogorci, a crnogorski jezik nije u službenoj upotrebi pored niza inicijativa još od 2010. godine. Ali kako da se osjećaju naši ljudi koji se izjašnjavaju kao Crnogorci u Srbiji kad se dešava da desetine poslanika Skupštine Crne Gore nezakonito i očigledno po nalogu Vučića i Vulina maltretirano i zadržavano na graničnim prelazima Crne Gore? Kad se to radi poslanicima, što će onda raditi drugi koji se nasilno asimiluju u Srbiji? Niste pokazali ni malo državničkog nivoa, i to sam vam poručila javno, nego ste se zahvaljivali za nešto što nama po zakonu pripada. A znate što nam pripada? Pravo na slobodu mišljenja i govora. Naše je pravo ovdje da izrazimo svoje mišljenje i stav. Mi smo ga izjasnili povodom glasanja za rezoluciju o genocidu u Srebrenici. Mi smo zbog toga kažnjeni na granici sa Srbijom. I onda oni, onako volšebno, posprdavaju se i kažu, Brnabićka čak nije ni znala da smo mi zadržali. Zamislite premijera koji to ne zna. Pa onda Vučić nećete u buduće biti, a vi se snishodljivo zahvaljujete. Umjesto da kažete da su to naše prava, da zaštitite nivo Crne Gore, da zaštitite našu državu, da pokažete kako se štiti ugled i dostojanstvene države, vi se snishodljivo ponašate pred njima. Nadalje, zanima me da li ste možda u Beogradu obećali Vučiću i brzopleto usvajanje ovog potpuno štetnog i protivzakonitog ugovora. Kao neko ko se bavi 21 godinom ovim pitanjem, ukazujem na činjenicu da su brojne norme ovog ugovora suprotne brojnim zakonima.